الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwana ka Islam, long taong pabiya waktu nakakapin mga huputag 5 minit pagkawamit ta kuman inshallah subhanahu wa ta'ala. No, mga kuhaan taga 7 minit pa, Sheikh, hindi mga long ta waktu nakapin kato yayaon. So, ito na to na diyang huwag sa dingkat-dingkat lang tabi mga pangadjian kaya tukbal sin mga kalasahan, paliharan sin kalabyan sin Ramadan, kalabyan sin pag-ibalat halawman niya, kalabyan sin pagpuasa, sampay nasabot niya in mga hukuman, iban sin mga aturan, hihinangon sin kita, tungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa di habulan Ramadan. Sa lagu-lagu pengajian matod biat mga long ta kaya dihil niya kato niyo hinduon kapaidahan tungod sinamon lang ta pag-ibal sing kita di bulan Ramadan. So manjari mga palaman haram Islam, kabalikan sing kami bilang pagtakad-takaran, muna-muna rakala maino-ino yung mga kimikita di murungog dalag bosulat hindi katuanjak biyaon. In guro kalasahan long tabi mga na-invite siya pa bunggaw tawi-tawi sin kain naman natin tulak niya insyaallah ta'ala kalura siya makabalik lang ta hadlaw sinisnin mapunis din insyaallah rira siya lang ta umalop kato niyo imiwan-iwan di kamo biasin kabiyaksahan. So pagtakad-takaran mga panahon ha kami Islam, pila minit ta kuman diin na imbiat mga lang ta masabot sin kami pangadjian panihalan pag-agama insyaallah subhanahu wa ta'ala dalang guro kalasahan amin lang tabi mga iwan-iwan sin ako diin na long tayo katawpik ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy dubi mga long ta bisaraw sing kami diha mahapunin jari mga palangon ha kami Islam in kita niyo masi-masiyari bulan Ramadan bulan mahamulya nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam long niya bulan syahrun azimun mubarak bulan sa lagu-lagu sarta bulan mahabarakat bulan sa lagu-lagu iban mahabarakat diyan sin Allah ta kamulyahan ng bulan ini karna sin mga ibadat halawm niya amoy nakabidda in pahala iban kalabyahan niya hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila mahinang sin tiap-tiap ipon sin Allah ta'ala umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mataon na kaguruhan sin kita ni uriha ini long tabi mga mag-alop kato ni uriha ini tampat mulya ini magdakayray, sin karayawan, sin pagpuasa, iban ibadat halawman niya. Biyan sin kain na nasabot siguro kalasahan, atin niya, din mga kalabdihan, sin Ramadan, mataw dito nasabot na kain na. Na manjari, may tasya tiyawag syahrun azimun mubarak. Atin niya bulan sa lagu-lagu, salta mahabaraka. Bang mo kita unin bulan, long wala na pinda, mumiyarag mo sa size niya, Sheikh. Long tamo ra, bulan katan, pag-usin bulan Ramadan, pag kita mo lang bulan Syawal, in bulan na mo rin dagbos niya. Sumagawa, intiyag yun hindi mga palang harang sa magkulang maglabi at kalagguan diarasin bulan ini. Ametin mahal ka. Amin kalagguan sin ibadat di habulan ini karena lipat manglipat in ibadat bamumahinang di habulan Ramadan. Na diha ini mga palang harang Islam nabilang ini biya dagbos bulan sang sin Allah Ta'ala. Bulan sang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katunyo katan. Long ta subaytod kita niyo tumuyo magibat di bulan ini karena biya sin agi in pangumulan sing kita niyo mga panahon ha Islam ha ummat hinapusan atawa ha ummat law ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lando tuod ha po in pangumulan sing kita niyo hikumpare pa mga sila mon law ta ummat nakauna daing kato niyo in mga nakauna Sheikh nagabot mga 100 tahon subhanallah magimo tahon pa na tayo si Nabi Nuh alaihi salam siya mga ratos tagkay man tahon in pangumulan sin sila amayad to na sampai si mga umat nila biadahad to so mataod ibarat magkahinang nila sa mayta mahabin pangumuran nila so inumat si Nabi sallallahu alaihi wasallam nakibaita subhanallah law si Nabi sallallahu alaihi wasallam a'mar ummati ma bayna 60 wa 70 biya to siya ka
Ipangumulan ng sinabi sa salam sin umat ko, doon da haot. Haot sin ka numan iwan sin kapatan. Asi kami kapituan. Haot sin ka numan iwan sin kapituan. Kalla ma yatajawaz. Nang sinabi sa salam, kulang imang pagkaliw rin kapituan. Bangaon magpagkaliw, long ta mahang na. Bonus na ito. Syekha, kulang to din hamang pagkaliw kapituan. Tanda niya sabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanuman tagto katahunda, nagpatuod na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, manunjo kisin kahapusin pangumulan sing kita di lang tahamuin generation tayo ni. So bang kita rin magtuyo lang ta magbuliraya amuin himinang sin parda akan sin Allah Ta'ala atawa kan di ta usalon pagkayon in kabuhi ta hapagtaat pa Allah Ta'ala biyan na ini sa kahapusin umulta na may nang kita rin mga tao sa luwadewi hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab na kita lang ta makaunuhan kita ini haamon lang ta pangumulan sin sila na kauna. So besin sabat mga palangon Islam suwain waktu ta usalon ta tuod lang ta mag-ibadat patuhan na bula alamin karna amrain maksud piaon kita sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di habawasing gumi bangsa jin iwan bangsa manusia piya panjari sin Allah Ta'ala in maksud amrain mag-ibadat patuhan na bula alamin aparman sin Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kulang sin Allah Ta'ala piya panjari in bangsa jin, iban bangsa manusia. Malingkan in maksud pagpapanjari ko kanila ini amurain magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. So manjari pagtag-ipon mga palangon na kamay sambian na sinari, wayroon lang ta pagtahdid amon imyan ko lang mo mga di hadyang walang Ramadan. At walang mo makapagtag-ipon na ako pa Allah Ta'ala makapag-ibadat halawm lang ta si mga 2 tahun, 2 tahun yaon, mamarahin na ito deposit ko pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukong biyahiyad ng mga palangon na kami Islam. In pag-ibadat, gaya sin Allah Ta'ala, in katihawan sin kabuhi mo ini, maabot kalong tamakil valig na, nangako ko Muslim pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-aaram ako harang Islam, na nauhid ko patuhan mo Rabbul Alamin, umat ko si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumagna rin ha maakil valig na kau, kaya wajiban na ka mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intubtuan niya, makulong mo bangkaw na kahinang ng tahon kawahan tahon ibadat bang mo sarang na, mamarahin na sa yadto, makunya to yadto. Sa lugay mamuhi, sa lugay on kabuhi, biwas kayo mo sin Allah Ta'ala, di yadto manjari mahundong in pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Damikyan sa lugay in akal, pikilan niya on pa kayo mo. Wala pa kunalaw sa'yo, amon wala taong-taong tabi mga nalalakpong pa, on saan daw tabi na rumatong na pa mga pangumulan biya mga humawa na to dinumol nila sampay lang na maglian na Syekha Berto Kagi na yung mga silamon lang tanalawanin akal karna sinamon ng takalaas nila atawa na sakit sila na yun to mabugto ng kawajib ka nila mag-ibadat mang sila magkasayo magbalik na sabi ng kawajib ka nila mag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa may tayong pag-ibadat pato na bulalamin mga palangon ka may Islam biya takatasin Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon ka patuhan mo Rabbul Alamin, hinangaindakan sin Allah Ta'ala, layuin piyanglangan sin Allah Ta'ala, kung yan tumubtog, hingga bang dumatong na kayo minyakin. Inyakin pagtawon na almaut, amo na inkamatay. Bang dumatong na inkamatay, namisang kita mabaya pa mag-ibadat pa Allah Ta'ala, timubtog na, wayroon na wakto ta, hati na makapag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, yung sabiad do, sa luway buhi in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh, ganapan mo inshallah ta'ala yung mga lang topics ng kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Tungod sin pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ka sumpatan ko ini maniutiyo inway nasabot yato baha in pag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala indain ini nga mga kiawajiban tuod sin tiap-tiap pakanya bukun ini amuin kiawajiban sadya in mga sila amuin biasin pagbahasaon sin biyayaon amo din mga religious biyaon bangkaw amuin magsambahayang tawa magkatuko pa masjid in pagyangkay mo biya istilah amuin istilahat sinamon biyayaon istilahat ini amuin biya mga bahasa pagkabiyak piyagbiyak sahan hawak tuyan biasin mga biyayaon kato
religious ba sila, hindi sila kasinguran. Inya na zaman na to bihayaon, bihanin pagtaga mga tao magkatu pa masjid. Mga tao mag-ibadat biya, nung hindi sila lang kasinguran religious. Biyasin sa kaula-ula, giwa nila, imbaran nila, dahil hamin kya wajib, haiyan nila to religious. Na niya tuloy ato manjari amuin magkabtang kita simbihat to. In istilahat pagyanon sinusul, amuin, bisang kita magdihil istilahat, amuin bunal in kabtangan. Ada pun bang bukun, na diya to manjari dihil kawya istilahat amun biya mga kabtangan, hinamo mo kabiyaksahan sinamuin kauman na tawasin hula bihan. Bihan maarop yan ha ilmu usul amuin lang na magdihil ka mga kabtangan istilahat, suway atin niya bunal. Bang bukun, suway mo ito igon. Diya to manjari. Na in kita, amuin, hati kuha, di ta kapahaman marayaw, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, akan na in agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, apala yatadabbarun al-Quran, am ala kulubin akfaluha. In kita, subay kita amuin, magdungdung, sing Quran yaon. Sabing Quran yaon, atay, namuin, dumungdung ka niya yaon, atay. Bukun mo aturun sin mata, atawa dilatan mo sin dila mo, subay mo ka na naman bukun. In pagkaon, in makananam sin limo, iban sin asin, iban sin sarap, iban sin bukun masarap, in pagkaon dila. Damikyanin maghamot sin parakala, amun hamoton yaon ilong. Damikyan, amun tayo nga yaon, magdungog siya sin amun dudungongon, amun mga pagyano ng hibo, sawon, bihawon, tayo nga magpaida ka niya. Na in atay sin kita, di nakabutang inamuin Quran, dahil di in makananam ha Quran, makananam sin dayaw sin Quran, makananam sin lanam sin Quran, makananam sin kalabyan sin makananam sinamuin banguno to di maksud amuin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran. Akan na iyan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, apala tadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Subay kita magtadabbur sin Quran ataw ay sablaw na amuin tambulen atay tar ina kita makatadabbur sin Quran. No ay runsan atay sin taw natatambul. Ingkatan atay sin kita ni ukab. Bang matambulen pangatayan sin kita, amo na ito namuin kahinapusan si namuin kabuhi tariha dunya. Sa maksud dito, natambul in atay ta dahil haamuin di kita makatayma sin pamandu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Bang na to, amuin dungdungan in Quran, ayat amuin siyabot sin Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Lam, muna liya'budun, lam ta'lil. May takaw kimaon supaya ako makansuwan. May takaw minum supaya ako maiginuhaw ko. At niya, lam ta'lil. Lam sabab yawn. Sabab. May takaw may sabab sinini. May takaw mag-school. So, mga makatalos supaya mahinang ako bihay ni. May takaw mangadji. Sabab bihay ni. At niya, aun sabab sing bang mahikaw piyakarisin Allah subhanahu wa ta'ala. In sabab, law na wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kaya panjari ko in jin, iban si manusia, bukun unuwang uno, magamoy magmain-main di, magkatukari, magbuang saraw, magkatan. Sa buat malingkan, magtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin pag-ibadat, ayaw kita amuin. Sabing kita ni hayaon, yari kita haula, sin mga sila amuin kafir. Dahil nga sabi ato, yung mga pamaham, mga akida, mga itikad, kasuran na kita si mga itikad, si mga bukun Muslim, mga Nasrani, Yahudi, daginis na akamari kato. Hakan na matampal di kato, nakapamung kita, magkato pamasjid, religious. In dukayang akamalong, na magkato pasimbahan, religious day sab. Bihato sa atin namin kahalan niya. At inay mag-ibadat, sabab in, itipati manusya, in mag-ibadat, at tadallul wal khudu. Bangkaw, atin niya magtaabud, mag-ibadat kaw, paununo na Tuhan, lang tadugay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud mo yaon, magpatiko po kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tiakdil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang parugay Tuhan, biasing kaywanan yaon, atin niya bihatura sa magpatiko po, magpatibaba. Dahil nga sabi ato, hakan na yung katamat to pasimbahan, matu pa masjid, yan yung religious, haamuin istila mo pagkabiyaksahan sin kita. Namari kita pa akamata. In kita, atin ni akama,
amuin hagitungan siya sinamuin katan agama hapal tangahan akan na nasabutin amuin barakat in pagyanon in barakat ini amuin bang papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hitakdil papag-usaha in usaha mo at inya day dari mo kasayuhan bang hitakdil pa umul mo bang papagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan sin umul mo hapagtaat pa Allah subhanahu karayawan kataan di malukpas bang di papagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kita nakamo sinamuin among mga tao ay yung barakat sin kabuhi halaw problema sadya halaw indaginis sadya halaw masigpit simuda mahayang masigpit labi na masigpit dahil nga sabiat to in kita niyo Muslim alhamdulillah akan na hambuk din ang mga ulama biya na kan Sheikh Uthaymin siyabot niya bang sadyalong na bukon in kita manusia daran sadyalikap in kataan kignut kuhiwal tamay ng ibadat patuhan kataan amin inamin para kalas in Islam in Islam ibadat kataning kabuhi mo bukon ni magibadat sadya amuin maghinang ko sin rukun Islam 5 magsambahayang magpuasa magjakat maghaji atawa rukun iman unong kataan atawa kuan in kataan kignut kuhiwal sin manusia sin kita Muslim mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita bukon likap amun kaya sasaltaan sa sin niyat sabab di na makaigin hukuman sin kita doon ha hukuman Islam 5 bang bukon in mahinang mo halal haram bang bukon in mahinang mo makruh mubah bang bukon mo in mahinang sunnat bid'ah bihan sadya ato ring hukuman dugaing kita in tao bang pasaran niya in hinang halal hinang marayaw pakain na siya pato na siya paharam in hinang hukuman sin kita Islam Muslim in hinang halal in maksud sin halal bang mo hinang makakaakaw karayawan bang mo tinggalan makakaakaw kangian biato sa ato tinya bang kawala himinang sin halal meto ko para ang kangian in kata maghinang sin halal ang karayawan niya in tinggalan niya in halal simpre ang kangian niya in haram opposite sin nato lawan niya bang kaw himinang sin haram ati niya ang kangian mo bang mo tinggalan in haram ang karayawan mo in makro yan sin mo ba akad kambal sila bihan in makro lang na si mga ulama tinya wayrong de sabsa niya yon sabang mudaran na paghinangon aw nagtugumo na siya pamangi pamahapaharam amo at tinamuin makro in mo ba at tinya himinang ko iban sindi wayrong na to pakaradyaan mo biya di ako magdusa wayrong dabya asuhon kay mo at tinya magdulwaya kaw in sunna at tinya bang ko himinang aun karayawan mo bang kaw ri himinang wayre sa tinya dusa mo namang mo to pasaran in tao makapakain na kaw makatuna ko pahansipak matuna ko pabida akan na in kita subay kita maya da kabuhita alal akal amon lang na ikuan pinakamababa bihan amin dito kita hamo ba imo ba himinang kaw ri himinang wayron dato para kala mo di asi mga magtug matug kaw ri matug wayron dato para kala mo sa aon waktin mo ba magpakakato siya paharam aon waktin mo ba magpakato siya pahalal aon karayawan lang ta dali nin hantang niya misan para kala pagtug mo ba para kala pagtug mo ba matug ko rin matug si magakikay mo iban di na ka asumong si Sara bihay ni sa aon waktu mahinang haramin atin niya impagtug bangkaw natug sa dyan ko magsambahayang atin niya haram na yung pagtug maharami sabi di ko magtug bangkaw di magtug kaya mo daratan yung ginawawaran mo atin niya haram dahil sabi ato hindi tawri magtug akan na hiaram ingkatan mahinang sabab di hikatug si mano siya lauta biya si mga bihaon ma'ruf kahatan si kita biya si mga siyabu law tabihan bangkaw musal sin siyabu di ko makatug in siyabu yaon haram asal imusal na sabko sinamuin di ko makatug na hinang na haram at ini magbangkat-bangkatin haram dahil nga sabi ato in kita mano siya umusin mo ba gumawa siya paamuin karayawan sa pama matug kaw inini mo ba matug na ko bihan makabak na ko karayawan sin asal-asal wayron natug kaw kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kumusog imbaran mo mapalihal imbaran mo ring hangam ni kamudarat kay mo makatunay kaw sinamuin di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala mun kianganan niya biya sin mga longta sa bahayang subo luhuli na o mga ibadat kianganan nini sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya wajib kato inya to ano sa banguin karayawan sinamuin kita damikyan bangsaw pa makamunway natug
Sabab sinamuin, nagtahan ka, way ka nakatunay sinamuin, di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, niya to, bisan para kala mo ba, makabak na kau kangian pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakan na intimbangan dahil ni, para kala ini, bukun intimbangan, amuin magpalago simbaran, biasin kabiyaksan, simbihayaon, laong na inagi nila, al-mu'min kawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min daib. Ini ni, atin yung pagtawil sin hadis ini, wala nakimugdan. In pagyanon di, in kusog di, kusog pag-iman. Pila na imalago baran, makusog magbuhat makarado ang 100 kilo, sabang sa bayag sugo, di mabuhat imbaran. Biyayaon, din mga manus siya. Kita ano yung masjid, in panagnaan sap, sing masjid, iban imakaw na pa masjid, amon umul mga kanumang tahon. Di na misan makarahang ka kilo, 2 kilo, kumul kapituan, takasakit, takakuang katan. Sa Macau na parang hamon makusog, umulang putag 5 tahon, kawahan tahon, kawahan tag 5 sambil pakatluan. Sabi lang mong magbubuhat dumadlaw simbasi. Pag kita mo kakitaan mo haulihan pa biya, natawa di pa di pa makabati. Akan na in hadis, bangunin beta sin hadis, di kita naman jari magtawil. Bangunin kabayang maksud, agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa aiddu lahum mastata'tum min quwwah, in pagyanong kuwa rin, kuwatul iman. Bukun kuwa magpakusog biya ni maganin. Lamod din to kasansa, in muna amuin kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iman in pakusugon sin kita sabab bang kimusugin iman kumusog na yung katan amuin yung kalagihan na to bihayaw namuin kumusugin pagibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala ikatunay na to inamuin maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan niya dahil di kato amuin sabab may kita piya panjari piya karisin Allah subhanahu wa ta'ala padunya bukun magkaon sadya mag-inom sadya atau magkatumari sadya sa mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin sabat, kapamungkin namun bait ay si Kuthaymin, subayin kita niyo, inamuin niat na to, bukong kita niyo lipa ka sadyahan niya. Madjaka kita niyo, asupaya, mahinang katanin, kibnut kuhibal na to, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, saltaan na to, sinamuin niat, ibadat katan pa Allah subhanahu wa ta'ala, kal na katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli dahil dito na sadya namun kabtangan ko, yari raaw na mo, guru na to amin makasugpat mga kabtangan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So alhamdulillah, biar sambat siya namun guru karasahan natin yang kita ini naraksyon Allah ta'ala mag-ibadat. Amin yung maksud sin kabuhit tadi haram masin dunya ini. Sampai nasabot niya kain na hatin niya, suway ingkatan sin waktu ta atau katan sin pangumulan tayo ni mo salta pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na maksud sin kabuhit. Bukon in pag-ibadat batlong kantuhon mo adya kapag sambahayang lang muna in pag-ibadat yan so baka magsambahayang hadya atau nagjijikir na hadya ka lang tayo iban pagdaamon taon syekh pagtawag nila tasbih tasbih pagtawag nila mispayaon na amaya din namon mga lauta kabyaksahan sindikato in amurin tartanto nila pag-ibadat bang ko man nagbabasa sa Quran atau yaon kau biasin mga bulan puasa in nagpupuasa ka nag-ibadat na po Allah ta'ala. In pag-ibadat mga palangon kami Islam, lando maluag in parkalas in pag-ibadat. Sebab na, amin in kabuhi ta. Kabuhi si Muslim, suya pagtaat po Allah Ta'ala, pag-ibadat po na pula alamin. Hangkan na lang si mga ulama. Kaya tayo Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. In ibadat lang na, al-ibadah, ismun jami'un, likulli ma yuhibbullah wa yardah, min al-aqwal, wal-a'mal, al-zahira, wal-batina. In ibadat, o din ibadat lang ta, nalang kumharwara ini. In ibadat, himinang kau sin parda akan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hard pala kat sin Allah ta'ala, hinangon min katan sin dia akan akadal kagawas-kawasan mo. Iban, tinggalan mo sa ingkatan sin liangan, suway katan sin liangan, tinggalan mo. Hatungod pag dia akan, narindin din ang kakausan mo, atau amon lang ta, kaya wajib kayo mo sin Allah ta'ala, akadal kagawas-kawasan mo. Amo yan doon hinangon mo. Na bagin wala sab kau kaya hindi na sa magkakaos, lang tabi sa mga lang ta mag-haji, atau magsakat, man kaunan sin ambok bariman long ta dengan mga sa makakaos magjakat na wala sa kawajiban. Misan long ta in pagjakat atau in pag puasa ay unway in paghaji pabaytullahil haram dengan mga rukun sin Islam patatkala ikaw makakaos na wala ka sin Allah Ta'ala long tabi mga piyahukatan. Na arapon in kaya man tibayo ang sin ibadat amon mahinang ta sabab kaya ta diha ini long ibadat nga nalangkom in katan sin tibayo an uno na laung ta dahil naman hakakahinang iwan hakabtangan bang in kabtangan mo iwan kakahinang mo sibo dan nakatatapok iwan nakatatampal in parkala ini memang nahinang iwan nakabtang karidaan kabayaan sin Allah Ta'ala in nahinang mo ini bilang sa ibadat. Amo yan mga panahon kami sampai simbag uyom mo ini
Pag uyom mo, hapamay ang sintay manghud mo, uyom. Karna sinamulong ta, dayaw sinaay mo kamo kaniya, ito bilang sa ibadat. Amo yan ito mga palangon na agama Islam. Bukon, laong taroon na hadya ka, kalong si masjid, di na ko mag-iig. Minsan yung mag-usaha, ini ibadat, dabang karna sinallahu ta'ala. Laong tamo in jajagahan mo, in aturan, kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. So, amo yan ito mga palangon na agama Islam, in laong tamak susing kita riha dunya ini, na amo ni mag-ibadat patong na bulalamin, labi luwa. Yari kita bulan Ramadan, na in bulan Ramadan, nasabot siya syahrus siyam, bulan hipagpupuasa, syahrul qiyam, bulan hipag long ta ibadat sin long ta duman niya, magtarawih, magqiyamul layl, damikyan syahru tilawatil Quran, bulan hipag bawas sa sing Quran mahamulya, wa syahru sadaqat, iwan bulan long ta hipag sa sadaqah, dihain ni mga palawon na agama Islam, long ta in sadaqah bulan Ramadan, labi afdal ding hapag sadaqah ha bukon bulan Ramadan. Sabmaitan ay Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya baita long na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nasi bil khair. Wa kana ajwad bil khair ma yakunu fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam siya na in laong ta sa mura-mura manusia, even sa kusog-kusog sa tuyo-tuyo maghinang sinkarayawan bang manusia da. Na labi luwa laong si mga ulama, alo si mga kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam laong ta na mayta hatungot sin sipat sin pagibat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na labi luwa na in Rasul sallallahu alaihi wasallam mga bulan Ramadan, labi na to din tuyo niya, labi na in kamura niya mag-ibadat di bulan Ramadan sampai kaya baita long na kana ajwad min rihil mursalah, atin na in kaunan niya labi siya long tamamura hinang marayaw dahing sinamuin long ta biadagbos huyop sin hangin na in hangin kabiaksahan bang humuyop na aron long ta maka kita nyo katan sinamon rahmat, sinamon dayaw para sa sinamon huyop sin hangin mon pa ginhawaranta. Na isa ka oral Nabi sallallahu alaihi wasallam in kamura niya masakop in katan hadya na sinamon kamura si Nabi sallallahu alaihi wasallam ng marayaw, mura-murahan mga panangon ha kama Islam biat agbusan kami at dakuman in waktu sing kita niyo insyaallah subhanahu wa taala dengan mga long ta kakahinang sin kita di bulan Ramadan amoy din pagtuyuan nato. Ayaw na ito lupason in waktu tadi bulan Ramadan. Nabi nagbos miyawat na in waktu. Dokmal na mo in lang takapatut ha muadzin sin kami. Ustad Abdullah dito yato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله